پشتی درباسبوونە 14 ترۆمبیلن هەوارچوونەیەن هاتنە شاندنی ji dezgeha xêrxwaziya Barzanî enekesê ew alîkarî li 14 encûmenê xwe xwecihî belav kir. Pişka girkêlegê îro hate bidestxistin. Fixredîn Hacî endamê emendariya giştî ya enekesê wiha nerîna xwe bû hewarçûnê nerxand. Berî sê roja 14 tûmbêlê dagirtî ji alîkarî Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê hatin ew ji aliyê dezgeha xêrxwaziya Barzanî bin emrê Cenabê Serok Barzanî wek alîkarî ji miletê Kurd ji Kurdistana Sûrî ew hatin belakirin 14 encûmanê xwecihî wek îro bînin geha girkêlegê jî wek heseta girkêlegê encûmena xwecihiya girkêlegê em jî wek encûman deh civatek me kir li canê îğasê teşkîl hatin kirin em jî we alîkariya siba pê de em ê بۆزعێنن گوند و باژارێ گرکێلەگێ حسەتێک گوهاتی ژمارە 305 بەتانی 100 سەلێ منەزیفاتە 100 سەلێ غیزایی شەراشف بوون. حاجی بەردەوام کرد گوتنا خۆدا و هێڤیان بێتر دەدانین کوت پێشە ڕۆژێدا ئەو ئاریکاری وێ بێتر ببن. ئاریکاریە هاتی ئەرێ کێمە نەوەک ژمارە مڵەتێمێ کوردستانە سووری لێم هێڤینەوێ بهتر وەرێ و ئەم سپاسیا خێرخوازیە دەستگاها خێرخوازیە بەرزانی کردن ئەم ئاریکاریە گۆشیانی ژمارە. ملەتێ کورد لە کوردستانە سووری پێویستی ئاریکاریە هەوارچوونەیە و هێوی ددانین لەسەر ڕێخستنن جیهانی و کوردی بتایبەت و گرنگی کێ بدەن ڕەوشە ملەت لە هەندروێ وڵات. بەرزان حسێن گرکێلەگێ ئارک.